Just amahoro y'Imana akomeza ikubana namwe inshuti bakunzi ba Iga Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba atugiye kunyarukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yanangirije mugenzi we Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amagambo aremereye aheruka gutangaza kuri Vladimir Putin w'Uburusiya. N'amagambo Biden aheruka gutangaza ubwo yari yagiriye uruzinduko muri Polonye, igihugu gihana imbibi na Ukraine imaze ukwezi kurenga ihanganye mu ntambara n'Uburusiya. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Biden ubwo yari muri Polonye yise Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya umubazi udashobora kuguma ku butegetsi. Ati, kubwo gushaka kw'Imana uyu mugabo ntashobora kuguma ku butegetsi. Perezida Biden yakomeje aburira Putin ko niyibeshya akagira igihugu cyo mu muryango NATO atera, uyu muryango uzatabara. Yavuze ko hazakurikizwa ingingo ya 5 y'amategeko agenga NATO ivuga ko niba umwe atewe twese turasubiza. Biden yabwiye Putin ati, ntukanatekereze no gukandagira kuri santimetero imwe ya NATO, dufite amabwiriza matagatifu. n'amagambo abenshi bafashe nkaho Amerika ishyigikiye impinduka mu gihugu cy'Uburusiya, nubwo iki gihugu cyabihakaniye kure perezidansi y'Uburusiya binyuze mu muvugizi wayo Dmitry Peskov. Iri mu bafashe iya mbere mu kugaragaza ko Amerika ishyigikiye ko Perezida Putin avanwa ku butegetsi nyuma y'icyumweru kimwe. Biden ubwe nanone ashyize ibitutsi kuri Putin ubwo yavuga ko ari umunyabyaha w'intambara. Peskov yagize ati, ibi si byo kugenwa na Bwana Biden, bikwiye kuba amahitamo y'abaturage b'Uburusiya. Perezida Emmanuel Macron aganira na France 3 yanangirije Perezida Joe Biden amusaba kwirinda guhembera intambara yaba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Macron wakunze kuganira kenshi na Perezida Putin kuva intambara itangiye, yavuze ko amagambo asembura Abarusiya ashobora gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubutabazi birimo no kwimura abaturage baheze mu mujyi wa Mariupol wabaye isibaniro ry'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Antony Blinken usanzwe ari umunyamabanga wazo uzavuze ko zitifuza guhindura Uburusiya mu Burusiya cyangwa ahandi ku isi. Kuri ubu Perezida Biden yagiriwe inama yo kohereza intumwa zo kuganira n'Abarusiya mu rwego rwo kubacubya. Ngayo ngoko rero aya akaba ari amagambo Emmanuel Macron yatangaje.